kubor nakaslem jong unongsan hima. Wat lau ba Eugene Son lengdo umpat penbanaban omya kunshu yaki election MLA kaban long house nem arhajar arpulai na mauplang constituency Henry Kaseng UDP kala deptep yakani katkum ka jingtep laong banakalyang kinong yalam kaseng kemi kilakwa dek ban penyakun na do ba auspicious lengdo mauplang yakani ka jingkwa jong kinong yalam ke UDP sengkemi la penti kenaru da uba JA lengdo ubala penpau ba ka jing bom kran shai jo ukun jong u banyak nakani kaseng kadai na marbaki nong yalam kilakwa ben da usamla auspicious lengdo mauplang ban penyakun kumukertong ka UDP hakani ki election MLA na mauplang uba JA lengdo uba jukhot e ru uba dem ulaong ba ula kendet banyo iye ka jing penmi kubor ba nakadaw ba uba JA lengdo ula penyaso siya kaseng Congress kalabu jing e ukun jong upan banyale na kaseng UDP Bat ula ongru bakane kalong kababakla shibun. Uba lengdo habakren bat unong thok khubor. Ula ong bahadian ba ula mi no nakaseng BJP. Shibenai ula shushong klem penyaso syakanu kanu kaseng. Bat hakini ki shibenai tam ba ushong. Bun ki samla na maungam. Marbisu kilapan pau baki kwa yaukun jong u. Ban yakun nakaseng UDP. Haki election MLA na mauplang. Hakaba ula ong ladaki kwa shisha. Yaukun omdon jing e satia. Ula ong ka jing shisha kalong ba ula dep keren menshwa hadian ba ula mi nakaseng BJP shimla shim satia kanu karai banlet penyaso syaki wei pat keseng kabala shimpor hadu shi benai tam banshong perkhan la bandang mi banyakun biang ni banshong thanno Shushu uba JA lengdo ula ong tang hadian arsngi ba ula mi nakaseng BJP ula yok ka telefon na kinong yalam ka TMC bat Congress Henry shimla rai kerke bat pan porshwa banshong bishar banyak bang Dong wi ki ngong kan simpor nga bangan rai kerke ho nga sutu via kwa nga bangan don enjoy cak parti tamba kan ni kan ngam tam ta nganda hap dai assessment nganda perkat ba hiru udah ngajon cak ni ka sang ngadi benda perkat kong kaying ka sem shwa ko i badi kong tam nam tangan hapan konsol ki colleagues ki baron sodong jong kanika 17 no constituency ya ka bangan rai kunteng las naka BJP ka bangan ram tang kuma south pa dunak tami e kabor te preng jong gini kijing perkhan kawan ketu ko bang ba don ki samla nomor bi mungap ki bakwa ikun te kataru habang empat jon jusino la kedai sia kijing khor bagi kwa ikun jonga kai kijing e la ki kwa sia ikun ngadi wen ikai ya ka ton out jong kita ki pat ba ki bakwa yu ma kata di gawe te mereka bersusi kalong ba preng jong kita ki kijing perkhat jong ki don ki bofun tong ka syong fil la pila ban perlong ya ke jelang jong ka UDP la sel ra MLA ko ngamile sio te kam don problem tambah ke di ban wan dakalenti mde ban sukot kumni ke di ban dan dakalenti teng la soja sia ki te bakin le ki bai ki di ban le ten re hadian katu ka nepan ka don ke jing pensngo bang ba bare pimayo kun jong fi bom le ya dan tu sio mle ma ke di ban wan da ko clear ka ba susi kalong yo kun jong ki kren ya ngau pakim kren fi ta sio bening kong ka kata kajing hadin si benai tam bang resign ke pi not even one senior leader nak central leadership ke bakin kin keren yang apa nong ini akan do lani badem ngikwa lam nom one five yang sekaseng bangin pengklanya kini seng komentar kamdan masih tu ifi ngai bah ya ka parti UDP nama ngalalong pilihan tu kasan senam dan re kamdan te kata kajing sungu baki leadership naka central body lani kinong elam bakinong ngin ngikwa ya film lumlo pin wan biang peti pengklain lam ya parti jung ini kamdan kum kata mereka ka call bat ka request kawan-kawan mani kwi parti ma national party te kata ka di ka weswa ka bang la so tatin ya jong ragni ke jingkot yukun jonga kadi ka ba dakot sisane kadi tang ka ba sukhat baka don sisa kum kata ka jingkwa jong kikat tu kat ni te ka wi kasngi u phone u wen kinong ya lam nang te uang ba long yang bani kendo kerki ya fi yeng ngwan ngadon total fi anta sing long free namar ba ngadang long free menta ngampat don sa kedon parti ndawan uang be dareng te sate ngi kham kwa ye ikon jong fi ba mde ya fi to mle le fi kwa ikon jong ar no problem namar nga ngadon kapta phus ma po ka yid fi no problem ya to yang ke ke jing kwa kyo ngi kwa la dalong ka bala ngin swab ngin long i chelang tengok nga ya to yang tang ko we kumno kino ilam jong fiya central budi ya to ingatang ta we ta hanna ki sentur jong kami ka wong kumne
ba na kinong ilam assembly ki ong be direct yam ta ngikwa ba MLA la do umile su de ben komen ya u candidate ba uta u de u piate ba ita auspicious ta kamu nak central leadership ki kam preference ya u ya samla auspicious na mo flang te mari asoi kata te nya yu break no kan la dalong kumta te la ki central leadership ki kam long prefer ya auspicious mo waile te akini bradem nak MDC mo te katai ka ploing ito la kalong tamli le mo jongi udang kena ka kerta dan kena bah te plus kalami kum kata ka assessment nak central leadership jong ka UDP te ngikut no ang ta ba ngimdei banit sete hi hadir mengelara ngimdei su banit sete namarkan ni kedeka ka bang ngimdei ban fall into trap mah kam ngimdei ban dong ban kata jengkot kan silong tan kediap ngot yo ka di bait no ka parti pingim kwa la ngile ka di belong bait united mah united ke jengkwa ni bobon balang ta kata su ka beringkong ka message ka bang yo ba ki kam prefer ya u samla auspicious ta te hadir ka tu kan ni ngakwa banit tu yo fi ka bahaba ka sai bah kan ni makan dom yalam makalai pai ba kan ni ke jeng mi ha no sam tas ni hadir kan ni ngayo phone you win ki parok bang eat ngada eat tamsiam bang trace tam you bang pentikna bo dia ban job election hadu ndalong mele ban dalong long mele mentau dia win ki minister tega persiapan call you kaden em ga ba sisa ba la fia kwa sisa kun jonga kamut ngansuk ban pen kre kamut ngampat rai ban join party sisno kamut ngandong all out ba ngan ada besuk mesin kun jonga kaden ku bisa yanga lani kun kamisio nama kei bain kali ta kalong ka jing subok yakin ng ilam ke right from day one hadin ba ngala resign na ka party BJP kalau di bendan ke la ki ibu kidon kam sisia yang nga bangan rung biang ka party sua bangan rung sikiri ka party nga tempat rate bandung party nga tempat rang itu ifi nga tempat rang senu bandung kesempo hadu si penai arsni si penai tam arsni ban asas ba ban siang ban perkhan namar mde ban surung ma pet angi rung sto kadi ban dan ka assessment number 1 kalong nga IT swai la dia gijing duai la kadang den yang nga ban mi madan ban election nam ta ban ai ya ka jing sekri yo pai ba ada kadang den yang nga apalagi jung kita gijing duai bat gijing pripor kum pe kasem nga so ba ngadang blay udang khot yangan amang ngadang don apalagi gijing kot gijing kia bang aso bang dang long physically fit mentally fit tanat kadang waktu ngine perkam bat kata ke jingwan joki parlok banyak selok bat nga kata ke kam kodrafi unong san menem stem kalau ka shop yang ngaro kalau ke jing kendem ni tai ngai ke yang kasem ro koi ba ban ong ba nakadau jong ka jing penyesok no jong ba jiling do bat kaseng kongres kalau bu ke jing yo kun ba un lek ban pen yele naka parti UDP na po kata ke mo flang konsumsi katu kalau very wrong statement kamdai ban mi kum tu ka jing sisia ngam te mandom ai kot kobor ndai ka jing sisia kalau tangkum ni fi kumbang ladep kren hasua misua ladep kren sabe ngong hadin ba ngala sya ngala sideline haki nong elam jong ka BJP baru South Stem Siteng kalau perlu yang ba mengamdai syo hiban song slam ni ngadai ban mi no nakaseng BJP te sano ban peneso ikatang sim simekara te ngala resign on pihak santrek jang tai boy pat benai te mare resign untuk kala simpore nga hadu si benai tam arsngi ban syong ban perkhan bat ban le ya ka assessment langadang de ban election ne ngade ban syong that no kata gadi ka boy nama ban syong humiliate bat ban numna asu ban ya ban yang ban tre ban kata na gum tai gini ka parti ka bangala perkhat ban tre bahai ke BJP po not silong te ngahap ban ina bahadi mangla si benai tam asngi ngasyong nga perkhat nga ses bahadin kani ngayo asngo kata ka jing ka ki ong ba ki pobun ki samlan marbi mo ngap ki kwa lada kalong ka bala yo kun jong ba dep lalu pa uman syu ban wan yele na sene lanum no ngi kwa ban iyo kun jong ba dep te pre mo yo soy kata don ki bak fun yo u brabor don we arngot ba fun ya nga tengo kata ka syong afi ngate yang mentang ngamla ban kren e nama ngadak sudah resign kemudian parti te hadin kata kawan pat kajing perkhat bala daki kuai sayu kun ngam don jingen mentang lalung free mo hadin resign BJP kamu ngasa baik kemudian akan join parti sisno bang kelam perkhat hidup badang
ni lek kerki ni akam te kesimpor preng juga ni si benai tam ka ba pelatam ka ba ngayo sngau ka ditang ka ni ka wai ba kata kalong ngayo ya fun kual mari sai na ka BJP tang hadin asngi ngayo ya fun kual dong ki parlok ki balang aje trilang hai ki sarkar ba fe ngayo ya fun kual na doktor mukul sama ngayo ya fun kual na zenit parlok ba ye chonga ngayo ya fun kual na ba pensingan ngayo jong ka kongres ngayo ya fun kual na MP jongi ba pensen pala ba bon ba ki senior party leaders ki bedai na ka kongres na ka ni ka seng TFC berangsu mi thamai menta mlong sio fen haba mlong sio te baleng ndang let Bandung pat ha party UDP te kata kala pelong yo kun jonga bat yang ngaba yang kani kam de si ha ka jingkhot ka bawan na do ka mensim na do donot kani kalau ke jingkhot jongno re jongno ka bana ka leadership pat kala pengkre iwe pak kandidat te kata ka pelong ba ni kan te si Bandung ha ka UDP jadi kata te kiwan pat ki babon balang ki bade jong ka 17 not selo ki bade from both side la kaliang jong ki lokal ngi ki khasi jongi ba ki parlok jong tribal nek tai than ki tang sutip ya kani kel air ba jiling do may go back to Moflang constituency nama ka serang spread kani ka khubor po ka silong not many of them came and met me they requested me said but please you are still active in politics. You are a veteran politician. Please don't go back to that constituency because the people of North Shillong still want you to be representative of this area, irrespective of caste or community. We all wanted you. Namar pai, you are a well-known person to everyone. Kawan kata bang, you are a well-known person to everyone. So please don't go back to that constituency. Please stick from this constituency. After you have quit BJP, join any party. We will all back you. Okay? Teki ong bang nginirap e fin kersian, wali isu siatay, simno e karaba finyala nang ni. And not only you, ni kwa ru ba kun jofi ude bendan hasnda jong fi, namar unir ude way na ki parlok ki ba ngi jan ngi ye bat ngi jet trevang hakane ka 2018 election haka port fiere na ka BJP. Tekata ka pelong ba ni haprai kum ka ye, ba kani ka jingkhot nang ni ka di ka jingkhot yung pai ba yung ka 17 not selo. Ma ka di ka jingkhot yung babon bala. Hadim kata bakawan tay jingkon tengah persiapan le eka assessment. Hadim mengalai eka assessment ngelatur ya boro ki area jung kita ki non tribal area nang tu ngelatur kini ki jaga boro te ngasau tenar ban itu efi ba ki ba wan sisa hang ne do laisin ban yet yang abat bani kendo bani discuss na benta ban ong ba de so ba ngidon kam palat efi ba finrung no haka kongres. Te kinong ket kam jong ka kongres bat kitu ki ba kirirong ba kilong kemi ki baju kesan kongres kita kiwan banong ba de so ha rong no kani kaseng ni kwa da firung mo fiang ni ni kula ban testom ni kwa ban EF ba menta kasien ka flying color jong ka party kongres ka de ban mi hang ni po not silo te kata ka pelong ban sim ya karai banong ngan rung no kani party ba de mengarung hadu mata ngaklem don ke jing bobe ngaklem don ke jing artien Bangasut usai bagi beri ki up ya kini kaseng dan datang ke persen kongres kepala bani kun persia ya kini ki isu kumba kalau mentah ki beri jangka state hibrok kuai kilangnya kila kedang ya kini ke bagi yang kaskandal one after another kawai hadian kuai kaskandal kimi pun bah kini ki jingja ki ba lembaga sorka MD kalau pelungi pajak mentah bagi alam desperate mentah mah termat kada ke jing mde nak kada ke jing join mde kalau pak kongres kada pak grassroots Tedon gi ba bali firung hakini ka parti kongres ka bui wa maliam dan show. Amalia ber MDC ngaladep ong. Amalia ber MDC kilaban mi no na ka parti kerma ba ki voter si kidang yaine bat ki hesa. Kendiat pilaban mi lengkap ba kidung ikhman lagi babon kini bat ki badang temai ro ki wan Bandung hakini ka parti. Kata di ki jing i jonga.